ka Seven Sisters Secondary School Mau Mitba kalayo ban penhap perdano ya ka Annual School Sports Meet Araja Fulai ha ka ba Cadet House kalalong kalado na pedeng jongki South League House bala penlong ya kini ke jinge lekai Hamadan jongka Mau South Sport and Cultural Club Southwest Khasil District. Ya kini ka Annual School Sports Meet Araja Fulai lawan ban penhap perdano dauba Idilbert yau pniau kum ukongsan haringkat ke jingodan lang jong uba stai singkhar beteng Sub Inspector of School hapo ko office jong ke Sub Divisional of School Education Officer ubade usimbut kongsan bad ubale shimmenta ha ka salute na ka benta ka match pass jongki kena school haringkat ke jingesan lang jong headmistress ka kong Mansi Full langdo. Hakani keski layo ya ke jingkren lengkot na uba Kimlan Kharlingyong Secretary jong ka Managing Committee jong ka Seven Sisters Secondary School Mau Mitba bat ke jingshat na ki khna jong ka Lower Primary Section. Hadin kata layo ru uban sam ya ki khusnam shaki khna ki balayo ya ka nam lado kata ha ka Sub Junior Girls layo da ka Yuban Shiba yau pnyau Naka Yellow House, Junior Girl Shaka Pretty Mary Mertong Naka Red House, Senior Girl Shaka Mirisha Mertong Naka Yellow House, but Senior Boys Sha Ulamprang Langkoi Naka Blue House. Nangta ha ka praspa meter jongki kentei banengkong layo da ka Bansaralin yau pnyau baar ka Yuban Shiba yau pnyau bat balai ka Pretty Mary Mertong bat ka jongki kena chinrang pat u hap pista langkoi bawan banengkong u Wingstar yau pnyau bawan baar baru Olban yau pnyau u bawan balai. Kinong job ha ka jingmare ya ka South Park meter jong kinong hikai kentei kilong ka Phailinda lengdo Marchelong banengkong ka Merciful lengdo Sangriang baar bat ka Dishalin El Sangriang balai. Ha ka bedai bat ka jingyo ya ka point na baro ka jinge lekai ka Red House kalayo hadu kendai po point ka Green House kalayo hanyo po pra bat ka Blue House kalayo hanyo po nriu bat ka Yellow House kalayo hanyo po point. Nitip ka jinge lekai sports kamdeng tan kata masa kamdeng tan karong dua, kamdeng tan kajingi lekai mo, kajingi lekai, kamdeng kadami kajimut kabajamu, ha kabalang ba kajingi lekai sports, niyo ya kamat, kabakot kabakhaya, bat nila ban klan kajimut si perkat, ha kajing pulih kajumi. Haba apa yang ki sports kumni, nasab ang kena school kumni. Tiap laki alam kumno pisani, tandai kiwai ki kena mo ngan si ong mo ki kena sini ki batip sini ba, tandai kiwai ki kena. Habala di kapor bayale kan sport sapo school, laki dan step saw baje, kila mare step tak, hakilu karai surok, batpunta ter. Manta lakut ke sports kumaki mas bu kenuksa. Lakut ke sports mentagaski. Alasai. Nyo gaji setengah 4 kitia nomor. Menurut kamsu. Praktis nomor ke school ke sports jungi kalawai. Pialang kuntana. Akibat itu baik kena demi kimla orang utama. Saya alasai kinang merestap. Lasi siru kinang merestap. Hadu kabakut jong sungai mungkin yaiteng. Ya kajing merestap kena makin long ki bakot ki bakya badba pinlong kita ki bala bandon kata kajing le kajing im kejompi kumala ni sahab ni kamdeng tan kajing pulekot lani kamdeng tan kata kam sarkar kabala ban long kalawai jong man lawai pawai kuna school ane kajing lekai sports mo kadai kawai ya tip nakani kadang katang sim undi dan iwi mi Nangte nasyong singolen. Baro-baro iya tip bahay tayo miit. Warang-oy tayo miit ikong kuman. Baro kapitip. Balay ni miit iponam. Bad balay kiway pada ki miit ikam ponam. Lumar ini miit. Idonnya kasap kabakapang kabablay waay. Bad ya kana kasap kabablay waay ila penun kamhok. Bad ila poy panyamare. Pada mereka thong hakaleng kijaka jong kari India. Bahabani, hababi krekot. Kung kena school, krek tista, wat nam apa hakamidit bakado. Yo bakilang kung katagas kay, siya taiswa, jot panman, na katakar ka ba, day kamarat ka ba skibha, banyad. Kung kena school ulit, na kamang, ba, wala na pinang kijigay kibadun. Nganamut, mahabangawan kumkursan,
Haka Seven Sisters Secondary School naman ang po sinang mapudok hante po mapudok dan lay nalayo yung tiba namar ba kajimbon dan iki madan kajimbon dan iki jakad babiang penlong iki ka sports yung pi kelahapan penlong na hangi ya bagawan hangi kali kesini haka jakado jong mikmat yung pi naslo ba kani kan ta sibon ni kamencim jonga mat ngan sawana ngan sara ya kani ka jing kabakmat jom kani ka school ka jom pi mala kumno haki sinan ki bansawan video ka jom ka madan kabadon kanjam mat keti school ka jom pi kanang makandai tangka jaga ba pin wani le ka sports kuni andai ba pin yo ruban practice kum ki kana school man kasni laki dei haki jing ya mare laki dei kam football ba kiwi items haki jing le ka jom pi Karena kalau sistem nam tajam piki kena school berit nggak sutu. Banwan ngadu lang tay na mapodok hadu hangge banwan praktis. Karena kacing nang mencari tajam piki. Lani banlet sikiwi kimadan kiba marjan. Dengan slow kani kedai kamat kaba hakmat ya kaba kum ke school pia kendu. Agak pinat bat kat hakaba dia kani kementa. Ngaslow ba limba dari je telang bat kamancing komiti bat kinukai nangis ba ngin sawa ban penya ju lemen jumi ha ka ba ngin penyo ya la ka jong madan hapo jong kani ka school kat ni piadon wadam don ka madan menile kai ka sat jong pi ya jing pule lese kinung ikai kila ban pendet pendang ya pi ngai ka sat jong pi ha kam sports kalong kumbala khang khmat mo khang khmat la dadon ki bakot ya ki kan thong yo khang khmat mut khang lanti ya kam yang punya kam sports nak daw ko jing bomdon ya ki infrastructure ki babiang bat kumju ki jing ki madan ki babiang hak ta jo kabang ikat ka globalization kabang ba ka parthai kabang song isa kalong kabaret namar ba kinulu ki jing jia kanta makne ga jo technology na ki wei ki banta jong gari india ga jungi lani ne ki banta jong ka parthai tamin por ba Kendia dia, lengba, social media, hakini sini, nala banyak jentip. Badeng tak kadau, langidan, hakano kajaka, lakilang hasor, langilang hanong gendang. Ini bersentuh, balengba kejut, jom ke teknologi, kapertai kelalang kabaret. Bad, nila berkisah perang, langi pulir, hakano kibenta, jom kejela lani beri. Tadi ka pertegi barakoi namar ngilaim hak ta gajok jong ka globalization tegnam sim thani kapor makwa ban sneng marpra phi ki hebret hakani ka than barakoi ba kumba ka motor jong skol ka jong phi kalam rise out and shine niyani nan hak jing play ka jong phi ba wara ka nam ka borom jong ka skol ka jong phi yakani ka dong ba ka than barakoi Mangis kan, bahakoi kesni, napren jumpi, kesawan menyeng, hangnya khamat, ban kren, ban address, ya kikna school, lani, yakin kino ki public kering, lengba, kajin minat ke jumpi, ha, ke jumpi, mani kabang nawan hangnya, manan kren, yakin lo ikai, baladan iwe, kikna, nakani kadang ke jumpi, balik play daftar, sipo Bangladesh. Bar ngis kan bana plan jo piro pinbuat ya benuksa jini ba nakne gadang kini sibon ki samla ki balik ban pentika tiri ha kilan jumple ba pero kum ki doktor ki engineer ki manikai ha ki jaga pulir ki bahir omtang school hare ha ki college university ba kum ta pesa ki har ki barit balai ba ka sarkar ka penrung ya kikani lakai lene ka sport komisi penta jon ka school education kada belum lemba kejin pelong yakini ki school sport kanera tipi ki class school batin long discipline batin ta ka team go lene kejin trailan kan aji kaifi batin long ta ki leader lene ki nangilam haksi batipor ki bansawanno jadi nak kalau kecil pendung
ya kita milakan yang sport ekskul kalau berentang lo kata-kata penting ya kalau ke bapunai ke jumpi kanerap batin yo ya kamet basyat ke bukan ke bakiakrat kan pro ya ke japin ke jumpi jadi kata kalau kom kina skul kini bani simenta hak kita milakan but habalakot ke sport kita milakan tim de basania no kini bani aiting malakasni Haskol pilihakai, apa dawai break, jernit, pilihakai, step lalang kepala, pikiran step, pilihakai, pimare, buat kita kinyaram, buat ANP, kemet keba, kiakran, kejadian keba pro, buat kumta terter. Dia, kumwe, nak syakri, jangan sokar, buat peja katilat politik, masuk komen, habang apoi, hagani kesenong, Masau, habang lala bani ke jinggan school, habang kadang bakatan, bakanan kiu, nak koi kapor, sekoi kapor, ban meni ke bangilang, walanti na mokrat, seni kasno ke jopi, ngai, ya ke building ke bahayang te, kanilang college, bat kumlong secretary, jong ka 7 sisters secondary school, lala, school kibadan habang kadang, secondary school, lala kikintiu, Siya ki high secondary school, kinalong kita ki feeding school, ya ka college ka ba, Lasanger, hagani kadang, baka time ka jongkit. Ban angis kem, baka nang ka jingkar ko, baka jingarap, ya ki kon samla, hagani kadang baka time.